Так, чатика зноў няма. Добра, пасядзім трошкі, паглядзім, што тут будзе адбывацца, бо што мне трэба зараз знайсці гэта і як трансляцыя пайшла, у якой якасці гука. Бо змяняў настройкі мікрафону. Спадзяюся, нічога не папсаваў. Спадзяюся, нічога не папсаваў. Гледачы на трансляцыю ўсё хіба што пашло. Так. Трэба толькі паднесці трошкі вось так гук. Гледачы на трансляцыю ўсё хіба што пашло. Так. Трэба толькі паднесці трошкі вось так гук. Хай будзе так. Добра. Добра, ну што? Пачнем, так бы мовіць. Вітаю вас, шановныя сябры. Сёння мы пагуляем трошкі у World of Tanks, затым я запушчу зноўку Eurotrack сімулятор. Добра, ну што? Што тычыцца нашых планаў у нашай народнай гульні. Гуляю на Евросервере, конечно ж, прокачиваю технику. У мяне зараз на прокачцы стаіць Т-57 Heavy, ЦСК-63, УДС, сярэдні танк, колёснікі французскія і усімі любімая арта, якую можна пабачыць тут. Куды мы ідзем, калі не памыляюся? Так, Т-92. Вось, звычайна гуляю ў дзень некалькі баёў, каб зняць зорачкі. Так, каб зняць X5. Часам яшчэ беру адзначкі на Е-75. Часам удала, часам не. Сёння яна знаходзіцца на ўзроўні. Так. Тое, што я раблю. Асноўная мадэрнізацыя, даследжання, дадаць до інфармацыя да статыстыкі. Сёння мы знаходзімся на 89.32. Шчыра кажучы, не так даўно гэта было 86%. Таму не ўсё так лёгка ідзе з гэтым танкам, бо трэба ўтрымліваць 4000 настрэленага пашкоджання. Так, каб нешта адбылося лепшае, ніж гэта было ўчора. Вось, часам, каб выканаць гэты баявую перапустку, трэба гуляць на сярэдніх танках. Ну, там, напрыклад, зрабіць фрагі і так далей, то, звычайна, гэта раблю на Е-50 і АМБТ. АМБТ трошкі зарабляе грошай, а Е-50 просто падабаецца, як у яго гуляць. Такім чынам, зараз уключу яшчэ музычку. Спадзяюся, яна вам спадабаецца, яшчэ сам не чуў яе, але хто яго ведае. Да бой. Треба тут музыку выключить. Поедем у С1. Трошки постреляем там, коли что, вернемся до тяжей.
До речі, сьогодні опять не працює чат, так що недоречність моя у наладах стріму на Крозабелецьку. Треба з гэтым неяк працавацца і выправіць. Ты всем идти, добро. Будет что погрызти. Шапка вставляется, мы идем сюда. Привитание. Трапил, где там был. Первая пришла. Не отрывалась. Не пробита. Воу, куда полез? Ну да. Другий фраг. Я перший. К2. А ну ходи сюда. Пойдем, треба лопасти, лопатки затантать. Здорово, сябра, як маєшся? Оп. Что здарилося? Оп, оп. И съели тебе. Так, заходим в бак по центру. Агулам. Покольки я только починаю стримить, треба нешта про себе рассказать. Так, гэты аккаунт был створаны у 13-м годзе. Гэта другі аккаунт, бо першы быў загублены. Я яшчэ ствараў першы аккаунт, калі было 100 бета-тэставанне, 100 альфа, я уже не памятаю, шчыра кажучы. Агулам на гэтае тэставанне трапіў, калі быў падпісаны на газету, якая называлася «Віртуальныя радасці». Яна была распаўсюджана ў Беларусі. Распаўсюджана ў Беларусі, вельмі часта куплялі, каб выведаць навіны нейкія гульнявыя, таму што, не памыляюся, гэта ўвогуле было 6-7 год, 2006-2007 год. Ну так памятаю, бо я у той час скончыў універсітэт. Так, я знайшоў гэты промакод, зарэгістраваўся на сайце Wargaming. Прабач. Гэты фраг быў патрэбен і мне. Вось, і тады я стварыў свой першы аккаунт, але, шчыра кажучы, на той час гульня была, зусім недарэчная, вось, папросту гаўно з гаўна. Яна не пайшла настолькі, што я пагуляў там, не ведаю, можа гадзіну якую-ці паўтары, і ўсё на гэтым. І ўсё на гэтым, таму што, сапраўды, пачыналася ўсё, як графіка была гаўно. Так і агулам было незразумела, што рабіць, як рабіць, бо ніякай такого онбординга не было. Трэба было разбірацца самому, не хапіла трываласці нейкай, часу, і так далей. Вось. Таму першы аккаунт загінуў гісторыя, да і але разы.
Вось. Таму мы гуляем на другім аккаунце. Калі што, то гэты аккаунт ніхера не статыстычны. Вось, таму што адсотак пабед у мяне 52, і даволі трывалы час ён быў каля там 50, 49, 50, таму што калі не памыляюся, то гады, наверное, мабыць, 3, можа 4 гады гуляў вельмі мала. Калі не памыляюся, каля 200 на тыдзень баёў згуляў, напрыклад, так, гэта было звычайна ўначы. Вось, таму і скілухі ніякай не было. Сёння, канешне, трохі вышэй, але ўсё ж такі яна, ведаеце, сярэдняя, лічу, што сярэдняя 52%. Так, канешне, сесіі бываюць і лепш за 52%, напрыклад, там, калісьці было 63 на працягу месяца, але самі ведаеце, што такое патент кіслага, і даволі хутка адбыўся адкат. Вось. Таму 52. Прагрэс нейкі ёсць, але сама гульня мяне цікавіць не столькі лічбамі, так, гэтымі перамогамі і так далей, колькі, у прынцыпе, некім такім працэсам компетитив, так, здесь разумеется аб чым, то ты можаш зрабіць добры такі бой на тыя ж 7000 пашкоджанняў, ці ось не так даўно было на елачцы 8. На елачцы 8 у мяне было 10 000 насвечана. Было вельмі прыемна. Вось гэтым і падабаецца гэтая гульня, таму што часам атрымліваецца зрабіць нейкі такі цікавы бой, вельмі прыемны. Ёсць чым ганарыцца, так бы мовіць. Конечно, хацелася б гэта было часцей, але ўжо ёсць як ёсць. Не заўсёды ёсць час гуляць, конечно, пілуха падае, але чип ставить. Вельмі зручна, все незручно. Пятый. Не люблю гэтую пазіцыю. Зусім не люблю. На цяжах гуляць тут мне СТ, ЛТ тут больш падаваць, і тут нешта больш можна зрабіць. Можа звесі. Ось. Слухайце, даўно так шукаў сабе канал, які магу паглядзець пра танкі не на расійскай мове. Гэта аказалася не так ужо і лёгка. Не так ужо і лёгка, таму што на беларускай мове агулам няма гэтых каналаў. І яшчэ раз, падаюся, то ўсе з'ёў. На беларускай агулам не знайшоў ніводнага стрымера, які б на маёй мове распавядаў бы пра танкі, якія-небудзь навіны і так далей. Агулам нават было цяжка, пасля пачатку вайны, знайсці нават украінскага стрымера добрага. Сёння я маю такі ліст. Звычайна я хожу Бізорда, Покера. Вось. А яшчэ ёсць Ukrainian Weekend такі, які распавядае пра ўсе навіны. Спадзяюся, вы самі іх ужо ведаеце і карыстаецеся гэтымі крыніцамі. Вось, на беларускай не было. Таму вось і вырашыў пачаць самому. Калі ніхто табе не дае, то можа самому гэта стварыць. Вось. І калі вы таксама, як і я, шукалі гэтыя крыніцы, так, крыніцы, каб задаволіць сваю патрэбу, то, калі ласка, падпішыцеся на гэты канал, пішыце каменты, як вам падаецца яго палепшыць.
Ай-яй-яй-яй. Спасибі Богу. Ось. І таким чином дапаможаце развіць. Глядзіш, праз год ці меней нават з гэтага нешта выйдзе. Яшчэ дадам да таго, каб было больш імпэту дапамагчы мне развіцца ў гэтым. Гэта тое, што я планую розыгрышы на сваём канале пры дасягненні 100 падписчикаў, потым 500, і ўсё, канешне ж, будзе вельмі галоўная мэта, каб дасягнуць не-не-не-не-не-не. Ты што сабе дазваляеш? Кыш! Паскуда. Кыш, я сказаў. Ты паглядзі. Вось. Гэта 1000 падписчикаў. Бо патрэбная гэта лічба для таго, каб канал пачаў манетызавацца. І мне вельмі цікава паглядзець на гэтыя лічбы. Бля. Ну што ты там робіш, а? Так ты здох. Я шотну уже до их. Я уже для шотну. Вай. Гэта я ў дупу залез. Выстрели. Вітаю. Давай, заходь. Мне тут ёсць цікавае для цябе нешта. Хіба што последний барабан. Ха! Вось гэта пашанцавала, вось гэта гульня. Всё, прывітанне ўсё. Мы приехали. Господи, Е5, что ты выправляешь? Ну неужо ж гэта так тяжко? Не разумею, что это. Вот всем. Тут мне подается, что треба неяк гучно зменшить. Вот так вот. Ай, добре, ладно. Поехали на іншым танку, бо у мяне яшчэ 4, якіх трэба зняць. Там паглядзім. Трэба будзе гуляць на Е75 ці Е50. Наступная арта, як же без яе? М40-43. Курва, колькі крові папіла яна ў мяне, пакуль я гуляў на іншых танках, такіх як цяжкія. Асабліва на Е75, калі едзеш на Маліновцы у цэнтр. Так, гулять в город я тут не люблю. А мы поедем прикрывать воду. Поедем сюда, в этот регион, там повалим пару дрова и попробуем допомогти хлопцам. Калі што, каб вы разумелі, на працягу ўсіх гэтых 11 год, сколько я гуляю у танкі, заўсёды ёсць пракачваная тэхніка, і не памятаю нават ні адной сесіі, каб я рабіў на непракачванай, то бок на прэміумнай ці там яшчэ нейкай.
Таму агулам, калі так задумацца, адсотак перамог ён даволі высокі, бо ну, спадзяюся, вы разумееце, калі вы самі гуляеце ў гэтую гульню, то заўважылі, што каб зрабіць нейкі паказчык больш-менш высокі на пракачваемай тэхніцы, асабліва калі вы толькі ўзялі яе, купілі, то гэта такі не тое каб чэлендж, але нармалёва так сраку парваць можа. Штосьці ніхто нічога не свеціць. Ну а як настрэльваць тут, калі вы не свеціце, а? Абла. Давай уперад. А чулі жартик такі, што беларусы ніколі не ходзяць узад? Таму што яны паварочваюцца на 180% і бягуць уперад. Кухнеш тут з вами. Давай, Т-49, ну. Першы блід? Не? Ой, тут скорпик стоит. Чекай. Ну. Куди? Что ты будешь робить? Добре, давай, Паттон. Ты приехал до меня, мне для тебя кое-что есть. Стой, не шевелися. Куди? І перший подарунок. Курва, як на гэтай арце гуляць, а? Ты ему все, яны табе нічога. Стоишь? Ну стой, яшчэ 7 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Стой, не шевелися. Тую кажу. О, нормалёво двигаешься. Лови. Яшчэ 200. Что там у нас? ТВП. Мой родный. Чакай, зараз тобі прийшли теж. 3, 2, 1. Пішло, родная. Не прийняв. Бля, полетіло трохи крові. Паттон, гляди, над тобою едет Паттон. 9. Бум. 2, 1. Ось тобі. Так. Щось мені подається, треба тікати відсюди. Тапки в руки, погнали. Жаль, дружище. Так, город наши не заняли. Город наши не заняли. Это древно. Так, ТГТ-63. Ай. 226. Добре. Кстати, 3-5. А такое враження, ніби ми вже програємо. Перевагу усього 2 танки. Але от патрекtor 1000. Морде. Що ти не робив, а? Ну ось ти підпаджався. 3, 2, 1. Стой, не шевелися. Стой. Не пошло. Опять was close. Так, Эмиль. Добро еди, Эмиль. Аккурат подо мне. Под меня. 5, 4, 3, 2, 1. Лови. Ой, 187. Что мало, конечно, лишь
Что есть, то есть. Там ТВП сядет. Шапотак едет до Лорейна. Ой, прога, ну ёб, что налево. Чекай, 4 секунди живеш ще. Пиво. Ой-ой-ой-ой. Ну, акулу ми все просрали. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Зменім на іншие фугаси, які наносили більше урона. О, 148. Ну, а святить хто буде? Лорейн. Посвяти хоть трошки. О, еще 12 секунд. Що ти будеш робити? ВТВТУ всю кров скрутить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так не тримається. Что там еще? Чариотер живе. Так, у гараж. Вертаемся в гараж. Коли не помиляюсь, там была перемога ці ні? Не зауважу мені, що я... А, ні, там не було. Знов хомяк. Знов його. Алера. Бля. Да яшчэ на гэты фланг навошта? Ёж, матрешка. Не хочу гулять на правом фланге, я налево поеду. Тут без вариантов надо, только налево. И направо мне нема чого робити, у меня башти нема. Мене напихають в повну дупу огурцов. Ви бачите, на телефону звернув увагу. Не уписався. Каленая худкость. Прям лететь волосы назад. Сбить его. Не гляди, стреляй. Нормалево затримали. Так. Куда ты там стреляешь? Что тут у нас стоит? Добре стоишь, ну-ка. Давай еще. Ну что ты такие малые, а? Боже, ну куда ты полез, Крайслер? Тебе что, голову отбило, и что? Воу, я ко мне. Ну ти яшчэ, навошта ты гэта робіш, а? Дебіло.
По 17 секунд афкашем. Анализуем ситуацию на мапе. Т-30 полез вверх. Обсидиан еще живее, бо никто не поехал в этот лес. Никто не поехал в этот лес. Так, когда вышла? Стояла неприемная тут. Дерево поваленное. Или света не машика. О, гляди кто там. Света нема. Стрелять не покинь. Только БТРец. Того, что в это БТРец, не разумею. Ну, давай еще так, ну, выходь. Ага, так сомневался. Понять дебилы, блин. Так. Погнали далее. Калі мовіць пра мэты гульні маёй асаблівасці, чым яна будзе заключацца, то толькі правесці весела час. Калі знойдуцца падписчыкі, конечно, гэта камунікацыя. Яе зараз вельмі не хапае, асабліва з нармалёвымі людзьмі, якія не падтрымліваюць вайну, которые не падтрымліваюць гэты жудасны рэжым на тэрыторыі маёй краіны. Таму далучайцеся. Думаю, што здесь будзе вельмі цікава, бо для мяне сёння няма ніякіх абмежаванняў. Я не з тых стрымераў, которые кажуць, што лепш змаўчаць нешта, и там без политики, так? Многие зараз скажут. Давайте сегодня без политики обойдемся. Не обойдемся. И ебой. Крапил. О, как. Вот. Чему так? Потому что так, курва, потому что ніводнага разу не пожалеў аб тым, што у 20-м годзе выказаўся. Да, прыйшлося выехаць з краіны. Але тое, што там дзеецца сёння, маю на ўвазе на Беларусі, то гэта, ведаеце, па-за межамі нармалёвасці. Інакш не магу на это ніяк адрэагаваць. Бо чыноўнікі твораць такую дзіч. Бо лепей ўжо неяк пачаць новае жыццё там, дзе ты ніколі не хацеў жыць, але сярод нармальных людзей, ніж жыць сярод тых, з кім ты хочаш жыць, але ў ненармальных умовах. Трошки
надо переехать. Может сюда удастся. Так. Вот по Брасику дотягиваемся. И Лорейна можем. Трошки. Ага. Ну давай, Брасик, прямай. Конечно. Шансовало так пошансовало. Добре. Наши прорвали низ. Зараз і вверх так само. Прорвуть. А ми тут зробимо блайнд. Бо тут хтось повинен стоять, зараз чекати. Угу. І? Не трапив. Жалко. Хотілося б так трапив. А, и он тут стоит. Оглушение только повесили. 4, 3, 2, 1. Ну, свет. Включайте светло. Нема потім кидать. О, гляньте. Ну что это такое? Ну, гульня. Ну, такое солодкий стоит повалок. По-перше, ну. А ты поміж не кидаешь. Ну, як это? Я не туди целил. Бум. О, шапотак у нас йде на ваєра. Шапотак. Где ты едешь? Их тут два едет. А яких это? И то однольковый. Аль что? Ой. Шапотак. Добираешь шапотак. Может, вайра возьмем все ж таки. Ну. Буде ваяр тебе чи ні? Ні. Тут повинен бути. Бум. Оглушение. Ну, не заставит хлопнуть. Шапотак. Один, другие. Есть твоя вершинка. Добре, 1х пойшов, одна зорушка знята. Потому что можно надо доследовать. Бабаха. О, надо ее. Все дає. Взяв потрошки, як звичайно. Так, награди. ББшки на. Так, добре. Наступне. Знову вертаємося до хомяка. О, мы в топе. Мы в топе и... Треба ехать вперед, не доминовать. Что спробуем? Спробуем центр откидать. Зараз переедем, а потом развернемся и на кумулях раздадим тяжелые танки. Тяжкие танки. Хотя, чому на євросервері нема білоруської мови? Ану стоять. Чому на СНД яна ёсць? Я можу користатися нормальовою. А тут... Чекай. На.
Давай jeszcze. На, добре. Попади. Там довольно много приехало. Тут придется не оставаться. Не выходь. Ой, побач. Тут придется, боже. Мы опять стали оппозиционку. Вот. Что здесь? Не подавается, не вот и все. Шар-футюк стоит с нами. О, 50-100. Сколько тебе тут не попало? Ой. Недобро это все. Шкода 556. Шкала тебе моцная. 704. Куда ты едешь? Ты едешь той. Тем шляхом. Ну давай, вылазь. Стесняйся, давай. Конечно, завести такого не треба. О, да. Вышел из дома. Дай все брать. Кепшка ДМ. Там накружують їх ззаду, а нам треба зараз буде подкатити вперед. Як же это робить с полным барабаном? Блять, кто там подставился уже? Кран -2. Подкатывай, Крайслер, давай. Танкуй, выезжай. Кого ты боишься? Так, у них надо вызвать проблему, там увидим диагон. Объект, помогаем. Давай, Ренегат. Чекай. Ты, блядь, серьезно? Хидрила. На ББшке идем. Может, поспею никого засветить еще. Шесть. 4. Ой, не ЛБЗ канал. Докладно казать не ЛБЗ, а АБЗ. Особистая боевая задача. Ну,
Дорожки. Что это за альфа была, блядь? 197. Курва. Ну як так можно? Арта тікай. 212 тікай, Толь. Сейчас правее трошки. Угу. Утекаю. Все, зажался, не? Добре. Давай, сустракай. Чому 40 км на годину только? Чому не 80? Ну что ты подставляешься под их? Чекай. Держи хпшки для меня. Конечно, апошнім не пробіў, бо ён шотны стаў. Як іначай. Якія добрыя эмоцыі дуруць гэтая гульня. Ай, халерна. Я беру. Каб разробнікаў гэтай гульні панос прабіраў штодня. Ну так, шчыра кажуць, ад усяго сэрца. Без ніякага такого, ведаеце, кепскага, як бы гэта мовіць, з найлепшымі пажаданнямі, вось так. Нехай так будзе. Фочкіс. Шчыра кажется, Фочкіс пакуль не заходзіць. Такое сабе. Бачу, што многія гуляць умеюць на ім, многія насвечваюць, настрэльваюць, але у мяне штосьці не атрымліваецца, штосьці не ідзе, увогуле механіка нейкая дзіўная. Класічны алтэн значна лепш, значна лягчэй управляецца, ну і гэтак далей. І, канешне, агляд у гэтага танка проста падарваць ды выбрасіць. Можа, конечно, гэты агляд яшчэ неяк і падрасце, бо, як вы разумееце, гэтая тэхніка ў мяне пракачваемая. І тут, калі не памыляюся, нават экіпаж яшчэ не пракачаны нармалёва. Але ўсё роўна. Тое, што на гэтых колах ён круціцца толькі калі там дасягае 70 ці 60 кіламетраў, гэта не такое. Так, што мы тут робім і як? Мы робім вось так, вібра засвяцілі, гэтых засвяцілі. Добра. Воу. Ну што ты, вот, як ты трапіў, паскуда? Я до тебе доберуся, вось паглядзіш у мяне. Я табе, курва, оттуда выкуру. Давай, помогай. Ось тут буду ехать. Засветил. Что ты себе дозволяешь, а? Добро. Ха-ха-ха. Понял, титановые колы. Что ты там ведаешь про свое життя-буття? Титановые колы. И агулом з мітрилу його зробили, а? Гноми ковали. 100 годов. Собака, хто в эту техніку придумляв? Вже так можливо стало. Сподіваюся, що
Ой, ты все життя на таких колах будешь ездить. И говорит, танк только что. Не, ну конечно, некому ж пришло в голову этот танк зробить, ну, але... Щиро кажучи, качаю його тільки для того, каб ЛБЗ робити, бо некоторые з їх, ну, зусім стали. АБЗ, пробачте, АБЗ робити, бо некоторые з гэтых АБЗ, ну, зусім немагчыма выканаць без якой-небудзь такой вось дапамогі. Ну, пожалуйста, ну, будь ласкавый, ну, прими. Ебать, фугасы танкуя. Ну, что ты дозволяешь себе? Ну, вылазь. Эй, арта, да поможи. Сука, заебал. Ну, ага ты трапить. Вось за гэта я не люблю гэта так. Вось такое говно нейкае. Это я таксама такія сабе танки. Не ведаю, навошта прокачвалі, ўжо пачаў ты, дык трэба скончыць. Асабліва правду сказаць. КС-ка зусім не заходзіць. Яна нейкая мягкая, не хуткая. Просто... Благо, што КД 7 секунд, то нешта можна з гэтым зрабіць, але астатняе ўсё гэта... Хотя, калі не памыляюся, учора настраляў на Ютон 6 з хвостом. Пашкоджаннем. То бок гэтае говно можа яшчэ настрэльваць не... Не, конечно, яно за тебя гулять не будет. Это не ЧФТ, не 279, але все ж таки хотелось нечто такое больше. Больше трывалае. Щиро кажу, что мне больше подобаются такие танки, якія могуць і танкануть, калі ад борта выходишь. Ды агулам. Все ж таки мы гуляем у танки, хочется, каб усё могло тут танковать хоть ніяк. Что наши тяжики, подается, мне не подоедут. Ну, квар свой. Ну. Ой, что ты будешь робить? Ну-ка, давайте, дороженькие. Кто-то может посветиться? Не, Шеридан, не жадаешь? Нема такого задания у тебя? На холду вот тут тяжики будут выходить на меня. Так, будут же выходить. Мы ж базу як не захопливаем. Як это никто не выйдет? Алло, супротивники. Так, Ебр там з'явився. Не. Ну штось я не зовсім морозить. 50 секунд засталось. Алло. О. Ось тут вот вийшов ніхто. Ну-ну. Добре. Где ж ты там, алло? Бум тобі, на тобі ще.
сприймав. Пойди неяк, ну. А ніхто світло не хоче зробити. Воу, что ты робишь тут? Глядишь на меня? Устыдайся. Постой трошки. Ну ось. Інша справа. Так. Виходь. Давай. Гуселькой. По классице. Ну. Так. Где ты там будешь ехать? Есть. Вы на конт того, что мы захопим базу, не переживайте, я съеду. «15 секунд. Приехали отсюда. Ай, что это робится, пробачьте, коли ласка. Як оставить не так само з'їхати, було б ліпше. Сам речі. Бум. Нормально так. Побицо вешаю. Опс, промазал. Ну съезжайте, ну что вы робите, алло. Перемога 11-5. Сука, ну не надурний, ага. Ох. Дебил. Что робить? Могли б настралять еще. 2000 это вельми мало. О, некая медалька. Лях весь найфот. Добре, засталося X2. Это Хочкис, ой, мать моя женщина. Иудас. Мои любимцы. Просто губляю дармово. Калі думаю про тое, што мне трэба зняць гэтую зорку за... Ой. Нейкае катаванне. Но памятаю, чата у меня нема. И это все из-за того, что я крыворукая. Створение некое такое, якое не змогло нормально настроить АБС-ку. Вось, тому чата я не бачу, пробачте, калі ласка. Але, калі вы глядзіце ў запісы, вельмі удзячна, калі так, і вам падабаецца тое, што вы бачыце, асабліва тое, што гэта адбываецца на беларускай мове, гэта мяне больш за ўсё цікавіць, то заставьте, калі ласка, каментар які-небудзь там з 2-3 слоў. Вось, каб я мог зразумець агулам, каму гэта цікава. Вось. Напамятаю, што планую зрабіць розыгрышы на 100 подписчикаў, 500 і 1000. Вось, у планах гэта зрабіць у форме падарункаў, якія будуць разыграны, напрыклад, у Steam, так, ці мы кажам пра танкі, гэта гульнявое золата, ці прэміум танк нейкі. Адным словам, пажывем, пабачым, што там будзе, але трэба дасягнуць першай мэты, гэта 100 подписчикаў, як мага хутчэй. Вось, рэкамендуйце канал, бо сапраўды, калі я шукаў для сябе беларускамоўны кантэнт па танках, я яго не знайшоў. Так, даволі многа
стрімераў, якія цікавяцца іншымі гульнямі, не такімі, як я. Прыгадаю, што для мяне цікавыя гульні кшталту World of Tanks, так. Гэта хіба што адна сесійная такая гульня для мяне. Вось. А што тычыцца агулам геймплею, то мяне вельмі цікавяць гульні кшталту Евротрак сімулятор. Асноўная моя мэта на бліжэйшы час гэта купіць Construction сімулятор, бо шчыра кажучы, усім сэрцам люблю гульні, якія патрабуюць атрымання ачыўментаў, якія мы выконваем на стрымах па Евротрак сімулятару. І халера. Не трапіў. Вось, цікаем адсюль. Вот трэба ісці направо, хіба што, на левы фланг. Там павінны ўжо справіцца іншыя. Боже, ну што гэта такое? Тут тут забыўся ўвогуле. Вось, і бліжэйшым часам планую, калі выйдзе Microsoft Flight Simulator, так? Яго набыць, бо сапраўды гульня мяне вельмі цікавіць. Мрою аб тым, каб паглядзець з паветра на мноства з паветра паглядзець на рэкі, якія мне даволі знаёмыя. Нёман бацька для мяне, калі што. Тытанавыя колы. Што ты разумееш у гэтым жыцці? Вось. І ну, а таксама, конечно же, па ўсяму свету палятаць, бо цікава паглядзець, як гэта будзе рэалізавана, таму што на стрымах па Flight сімулятору мінулым, той частцы, якая знаходзіцца зараз у Steam, выглядае ўсё гэта неверагодна. Неверагодна. Таму гуляю я, звычайна, у такія гульні на геймпадзе. Я набыў неверагоднай якасці Xbox-авы геймпад. Учора, дарэчы, ён мяне вельмі здзівіў, бо я на цягачы, на якім ехаў з точкі А ў точку у кропку Б. Вось. І частка шляху пролягала па грунтовай дарозе. Гэта было вельмі прикольна, бо вібраваў ён усімі моторамі, якія ён мае на сваім борце. І ну, прыемна, што сённяшняя тэхніка дазваляе адчуваць нават тактыльныя такія пачуцці. Таксама дадам да таго, што ўжо вышэй сказаў, што цікавіць не толькі гульні сімулятары, так, ці вось гэтая сесійная гульня, але і гульні з вельмі цікавай гісторыяй. Так, не абавязкова гэта РПГ, але так ужо складваецца ў нашым свеце, што толькі РПГ у нас могуць зацікавіць нейкай гісторыі карыстальніка, то гульні кшталту Ведзьмара, God of War, што там яшчэ такого я праходзіў. Учора я казаў на стрыме пра ну, это павінна было здарыцца. Казаў пра Mass Effect, што калісьці я праходзіў усе часткі як мінімум 2 разы, а першую частку, не памыляюся, то 3 разы. Ну, падабаюцца мне такія гульні, што тут скажаш. Ой, што я раблю? Гэта касарылы танк. Ні на што не годны. Што, я не трапіў? Я не трапіў у гэта гаўно? Ну, якой халеры, а? Бля, ну... А я цих заўсёды пазіраю столькі ў бок.
Очкіс. Перемога. Нарешті. Чи я без його позбавиться вже. 33 тисячі. Треба викачати з этого фона. 91 тисячу. Боже, нормаль 92. Як гэта будзе доўга. Так, перемагчы ў 5 баях. МБТ, што яшчэ, калі не ён? 5 разоў. А МБТ, затым УДС. Ну і потым прыйдзецца ўсё ж такі сесці на Е75, спадзяюся на добры бой, на 4 плюс тысячы. І калі што, то магчыма Е50. Одним словом, поживем, побачим. Так, што я тут звычайна раблю? Я ўвогуле гэтую мапу выдаліў бы, але ў бане знаходзяцца іншыя мапы на сённяшні час. Я звычайна паджимаюся пад другі будынак, вось сюды. Калі каманда супраціўнікаў не едзе на зелёнку, то гэта працуе добра час ад часу. По-моему, ў гэты раз. Там, конечно, не вельмі зручны, бо падэў яго вялікая. Але... Трэба просто дачакацца, калі зараджацца усе 3 набоі. Так, MTV тут. MTV чакай. Воу! Шкода отлетела. Так, там Центурион, тут MTV. Можно поджиматься, мне как подается. Поджиматься. Как законтрить MTV. Вау. Там Т-95 приехал. Ну бля. Это охуенно. Нема слов просто. Меня ЛТ 2 раза танкануло. Ну як же это? Шкода нормалево так сдохнул. Перекрываем. -1. Вай. Зараз прийдуть хлопці і надають піздюлей. Трошки стримали. Добре. Алтеху завалили, гэта добра. Гэта вельмі добра. Зараз трэба рабіць перапуш, бо... Блядь, што я раблю? Што такі першы снаряд?
Стой, родненький, стой. Добро. Минус другим. Выходим. Право-лево, право-лево. Добре, Крайстер з'їхав. Зараз ми його тут. Хап! За ногу. Добре. Але не добрали його. Это дрянно. Але. Хоп-хоп-хоп. Добре, я на КД. Иди сюда. Минус 3. Где он там? І у ДС уже есть перемога. Добре, хопить. Уим там 48. Тут. Господи, 213 тысяч, а мы 214. Боже ты. Лепі МБТ, слухайте, 2 перемоги зробити на МБТ не така вже велика проблема. Так, зараз МБТ, потім є 75 аж раз. Кап тільки було 4000 плюс. Це основне. Так, МБТ. Оу, я у топі. Я у топі, але ж тут восьмерка повсюди. Так, ну треба їхати сюди. Їдемо сюди. Це у нас Б3. Покуль доедем, перезародимся. Можно ББшки заставить. Ну и будем трохи так окруживать противников. Арты нема, боже, ну что это робится? Глядите, что это деется. Який рандом. Мама дорогая. Надеюсь, будет залетать. Пока ли нет, ну такое себе. Не здивлюся, але вельми розстроюся. Бо такі умови, ковбой був говном, ну, видається. Что за позиция для Су-130? Цікаво, цікаво. Разрубился. Нормалёво так 700 разменял. Лорей, ну куди ти так спішаєшся? Спішаєшся. Треба ж поважати усіх, ну. Треба ж трошки капет тут мені отдать, Бураску отдать. Ну, не треба так робити. Зникни. Ай, как тебе? Курва ты. На, тримай. Что такое? Не трапил? Давай, ну. Оу, сколько тут усика. Глянь ты. Да, 2 переехал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, что с тебя не поспешаю, ну? Давай, родненький, так. Так. Ну, конечно. Ай. Ненавижу. Давай, 50-100 заехал на вершину и... Нема слов, просто. Заехал как заехал. Самый бронированный танк в этой катке. На. Ось ТС-5 это дренно. Я не хотел ТС-5 тут. Угу, это не только.
Не-не-не-не-не-не-не-не, не чапай. Не чапай меня, не чапай. Кurde, ну. Ай, там АФКшера. У нас нету на прекрати никого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас никого нема на прекрати. Не подобається мені гра. Кажи. Ну, конечно, так, это помогут. Стоять, долбоёбы, блядь, 3 на одном фланзе. А, никто на отстрел не переедет. Ну что, 2200 только. Ай. Зливний бой. Жаль. Але нічого вже не зробиш. Так, Е75. Давай, мой улюбленец. Поехали. 4 плюс К. Это только про настрел. 4К настрелу. Ну, я ще как на святі, там 1500-2000, так само було небагато. Фул роту. І уперед. Чуєш? Ні кроку взад, тільки уперед. То що ми робимо? Правильно, коли нам треба взад, і не поворачуємося на 180% і знову йдемо вперед. То есть на российской. Ебаный стыд. Что тебе не так уже? Здорово, курда. Ну, а можно мне такие самые ракеты? Я тут хвилинка и уже там был. Ебра 105 полетел. Ой, мы зауважим, что я с десятками играю, только на Ебракаль подойдет уже. В голове утямил, что не будет тут легко. Боже, ну Т-22 СР. Команда супротивников Т-22 СР есть. Погодите. Слухайте, а кто-нибудь памятає вагулам, скільки було болю і висілків потребував Т-22 СР, щоб його отримати. Ви ж пам'ятаєте? Особливо, коли Левша його брав. Оoo, а я пам'ятаю. Это было нечто. Так, у нас минус 1 ЛТ. Это вельми древно. Нам треба тікати сюди, БЗХ проїхала уже там на місці. Ну, конечно, з ракетами в жопі. Мы что тянемся трошки. О, 580. Я чекал. Полиносочка. Ну, давай. Я на ЛД танкую, ось гэта так танк. Ой, добре, НЛД його. Озираются у меня такие.
Ведаеце? Ну выходзь. Нормально. О, яшчэ прамай. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Альфа, ну... Ну что ты себе дозволяешь с такой альфой? А вот я не хочу так сделать, как ты меня светил. Коли ты безалкотный. Джун-джун-джун. Ой, штось пайшло. Не ў тую пару. Чалавеча, ну, чалавеча, ну... Что ты робишь? Ты что, идиот? Алию. Мать моя женщина, народи меня наоборот. Что это деется? У меня подпал отбылся. Прокляну, паскуда. Тонканул, конечно, тонканул. А як яшчэ могло быть? Нормалёвая ситуация, ну... Помогайте, хлопцы. На. Ой, паскуда. На 700. Устих. Вай. Ну. Боже, ну что ты за человек? Так, едем. Босс. Боже, ты его не едешь. А я удочки не пробиваю. $618. Ха! Выкуси. СТРВ, да поможи. Так. Вау. А ты ведаешь, что у меня КД? Ага. Ну ты погляди на их, а? Ой. Ну, 4500 дал. И 800 на свету. Так что добре, что так пошло. Але жаль. На жаль, тут не атрымалася перамагчы. Ну, трошки не хапіла. Пашанцавала з теж 60 ТП. Він мені апошнім стрелом не знищив. Ось. Трохи потно вийшло. Але я задоволений. Люблю такі бої. Коли 4000 плюс, это добро. До речі, напишіть у коментарях, коли вам подобається така музика. Мені так. Але, апроч електронщини рознобакової, такої, як зараз граю, я ще вельми люблю класичний рок. Вельми люблю попсу 80-х. Заходню, конечно.
Так, ну тут мы едем на схилы только. Куды? Ну, коли я ў топе, то... Коли я ў топе... Не, тут трэба дамінаваць на гэтым фазе. Тут не трэба лезці пад этажэй, бо няма чым танкаваць. На МБТ. КД малое, КД вялікае, ДПМ говно. Тут трэба спадзявацца на вагу, што я 8-го ўзроўню, таран рабіць і выдаваць альфу. А лепей 2. Съедем за... Як ты мне светишь? А ну стой! Разобрались, добро. Едем за наступный ЛТХ, алло. Давай. Добрый размен. Добре. Почекай 5 секунд. Зараз все буде. Ну, яще почекай, ну, що тут у тебе? Ти ж на ПТ гуляєш, тобі чекати. Ну, ти погляди моя дога. Ну, все. Так, Е25 треба ніяк. Ще збрить. Надо тут чекать. Ну, там шнуровый 4, 3, 2, 1. Добре. Далей. Худенько. Там ланцем и чито. А вот с читов это, конечно, неприятно. Это неприятно. Не. Треба собой. Он тех вынесут. Так, треба взять голдин. Глядячи на те, що пробиття повинно хапати, але все ж таки треба. Надо. Кто стоишь тут, ну? Ну, конечно. Не помогает тут. Толпя ни у позиции ни одна, ни другая. Конечно, это переможный бой. Переможный бой это добро. Так, что там у нас по Е75? Хоча за все злівлі, так? Так, злив і... Летіли на Е50. Наступний бой на Е50. Вельми добрий танк. Подобається, як гуляє навіть з десятками, приємно гуляти на ньому. Слухайте, я так і не укачав Е55. Може вони ще лепше, хто його веде. Глядячи по стримах інших гурцов, то так і виглядає, але ж подобається Е50, хоч щось ці... Ніяк не хочеться навіть з його злазити. Оу, ми у жорсткім топі. Добрать нас тільки 3 тяжика і гэта центр. І гэта центр, докладно центр. Питання тільки в тим, хто у їх зацяжов. Так, полкати, похромкаємо тільки хоч із 5. 65-го.
Ох, тут бы тараном познешать. Type 63, C26. C26,5 это кто? Это у нас 8 уровень, на цим это супер перш. Вполне обязательно. Тут нам треба робити перевагу на этом фланзе. Ай-яй-яй-яй. Як недобро. Не поспел трошки. Ну-ка. Привітання. Ау. Тримай дяпу. Ну что, выходишь? Не, тебе нормально там воины. Так. Треба ехать сюда. Так, Т-103. И что ты себе дозволяешь такого, что никто не может дозволить? Ну-ка. Твой братишка там КД? А ну нет. 428, это альфа. Нормалёво у тебя альфа, парень. Ну. Ты плохо даешь. Вай, Т-63 разваливаю попросту. Ну что это такое? Ну як это называется? Нормальовый он так танкует. Хоп, не трималося. Вот ты по боках не глядишь. Ну. Что ты будешь робить? У меня только одна ПТ-ха тут на отстреле. Ты погляди на это, а? Это не каздек, конечно. Я іншого стрелу не переживу. Не треба там його збивати. Добре. Есть контакт. Т-30 живи. Конечно, таран уже не отримается, но... Конечно, что можно будет показать. Да ебут твою дивизию, вот это стрел. Вот это говнострел. Блять. Как ты у плоти задушился, что за руками не так, а? Где артиллерия? Я ж стрелял в башню. Кому я на землю полетела? Подобается мне это. Так. Там и не хватит.
Нарешті. І ти упаде. Блять. І знову ж гэта земля. Ну. 3, 2, 1. Нарешті. Раз, два, три. Так, усі там. Едем за артой. Он спанцер. Он будет тут, у лесе, так? Я уже передоставался. Олег, это перемога. Решті. 4000 суми, але недостатково. Такой себе бой вийшов. Ну, ХП згубив на Т-63. Можна було лепі згуляти. Значно лепі. І хіба що це опошній бой на сьогодні, так? Ну давай. Тут стоїм один. Давай. Тратила лора. И показывай, что мы там маем. Так, ладно. Это у нас опошний бой на сёння. Перемогли 5 раз. Добре. Итак, наша мета ближайшая это виконати бойову перепустку, як ви її називаєте часто. Дві другі я вже зробив. Потрохи будем качаться, потрохи будем виконувати. Статистика у мене така неблагая, вроде 7800, але бачите, як процент перемог шкодить трошки. Ну, это танки, все вот тут. Середнє по аккаунту за все 13 год. 6250 невідомо яких там лічбів. Так. Усього у мене на аккаунті 23 тисячі бойов. Як ви бачите. Будемо користатися тим, що є. І намагатися зробити більше. І легше. Добре. На сьогодні з танками ми скончимо. Через некоторий час я запишу на годину-полторы Евротрак симулятор ще сьогодні. Вельми буду старатися робити по 2 стрима таких невеликих щодень. Підписуйтесь, коли хоч ніяк вам сподобалося, як вам, я вже і казав, моя мета досягнути 100 підписчиків, потім 500, і потім 1000 і глядіть вже на лічби. Сподіваюся, що білоруськомовний контент вам заходить, бо для мене це цікаво. Для меня это лёсавызначальна, потому что на сегодняшний день з'явилось за апошнія 2 годы доволі много українськомовного контенту. Але вось беларускамоўнага ўсё ж таки не хапае. І калі б не такія каналы беларускамоўныя, як Вожа, Крудзі, Годна, то аголам бы стрыміў бы, конечно, на расійскай мове, бо гэта больш папулярна і гэта прынесе больш грошай. Але не палітычна, ўсё ж таки чалавечая такая думка ў маёй галаве сидзіць, што калі будзе расійскага менш, то усім адразу будзе лепш. Калі вы згодныя, калі ласка, лайк, ці падабайка по-нашаму, подпіска, сябрам сваім кажыце і сустрэнемся праз пару хвілін, калі вам цікава Евротрак симулятор, і заўтра у танках. Усяго вам добрага, падтрымлівайце беларускае, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння.